Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamenta kasngi. Kumshi benta ban persya eke MOU ba kajingne buitu jengka sarkar jilla halor kajingne penbetpur jengka wat ke baningkong hapreng jengka jilla Meghalaya bar ke Assam kabrang shirap yasoy khmat jeng Home Minister Amit Shah kablami shibun ki kenram namar ka jingduk no shibun ki jaka jengka jilla Meghalaya Shah Assam namar ka sarkar Meghalaya ka klembut thek yaki santli ki principles henrei la shubha ra da ki ti ki kejat yaki pait ba Kaseng kam persya eka jingpin bet put henrei de banyat karkum ki principles ringkat ki kot kisla. Hadin bakaseng kadang syude pelong eka jingyalang hamalang kona kabahap haramrai constituency lami ka jingkeno bakaseng kasdang bende politics bat kadonru ka jingkersyan yanu. Na kaliang jeng kaseng menta kasengi ka live huterik unailan kelakot da ka open debate banyatai pait ba da ka HCY bat menteri rangba ka jilla u Konrad Kisangma. Usimbut Menteri Rangba u Presiden Tinsong ringkat kitu ki MLA ne ki minister ki bakersya ne ki MOU henrei na kaliang juga sarkar omdon banut banwan mi syakman kabala pen isyai baka jinya lenti jengka seng kamdei ke babakla henrei hakini ki kniat sngi ki don ki balakwa baya kani ke MOU ban pen kelabiang bad ya kitu ki shnong balalit sya Assam kinwan biang sya Meghalaya Sakaway kaseng kalaong, bau Konrad Sangma nakapor siya kapor ulaong baka jingpin betpur ka David Thig karkum nakikot kisla jeng usnem arajar katway. Henrei nakaliang kaseng haba kalawat lingba ka RTI kalalam ba ka ha ka sector 6 jong ka bhakla para lalap babaro kisnong ki bakentop ya ka lingkong bar ka Jamrigon ka Daybanwan siya Meghalaya. Henrei ya kiniki artli kisnong la ahai siya Assam. Hakini kasngi open debate asdang da kajinya kejan na madan patar khma bat penkut da kajinya lang pat ba hayo patar khma ha kabalaya shim benta da ki hajar ki dekhor ka HYC ringkat ki pat ba ringkat ka jing penrami ka sarkar MDA bar ka MOU bala soy hapdeng kini ki arjilla Hakini kasngi layadan ringkat lang da kinong yalam jong ka HYC sengkmi ki ba kenthop ya uroi ku parson ram general secretary sengkmi Rehembor G. Saibon, Vice President Sengkmi, Don Bok Lang Kharlingdo, Vice President Sengkmi, Jason L. Nongrum, President ka Ribhoi District, ringkat ki wei kinong yalam jong ka zone ki circle, bat unit, bapher jong ka jilla. Hakini kasngi lawan ban kersyan lang, yakini ka jingyalang da u President ka CORP u Bandari Rintathiang. Kinong yalam jeng ka sunjuk ki rangba shnong border dispute bat kinong yalam jeng ki rat ki hima ki basyakta lang hakani ka jingye penbet pun.
NPP government! NPP government! Restore consent! Restore consent! Restore consent! Konrad Sangma! Konrad Sangma! Konrad Sangma! Konrad government! NPP government! Konrad Sangma! Konrad Sangma! Konrad Sangma! Restore consent! Restore consent! Restore consent! Restore consent! NDA government! NDA government! NDA government! NDA government! NDA government! NDA dolap! 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 Konrad Sangma dolap! 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 MLA Jiran dolap! MDC Jiran dolap! Ni Persya! NDA! Balik pergi Persya ikan dia! Balik pergi Persya ikan dia! Maka Ramya Saiba NPP dolap OMDA dolap Konrad Sangma dolap Presiden Son dolap MLA Jiran dolap NDC Jiran dolap Joga Jirang, Kantang dari Kaputar Kura, kepada keresahan imin baik-baik mungkin subhanes nu, hal sotun, badai sotun, walian yang tunggu, badai sotun, siapa yang kene, pinumlah, ban pertunggu, ban panialam bakla, siapa yang kinau sisong, jangka jalan konstitusi, kan sampai ketur, bagian ini pada, kita sabur, yang tak jidali, ubah kau mandopi, pilih ayu hangat agapor. Kinau Jirang, kenapa ngomong di bawah pun kere, bantu yang tak jidali, yang badai sotun, upun, yang diperlukan para jawab balong, WhatsApp you Jason, WhatsApp you robot, WhatsApp you Roy Kupal, itu kita yang bisa, itu kita ambil, kan saya yang bakal, atau kata kalau bersisa, bahasa tu nolak bersisa ya apa? Kayak kamu bahasa tu, ubi ulilam dia katakan, bersisa, kan regional committee perlu, lah tahu ya kan, on the basis, balik hotspot, banlat ya kasur. Nadu natrai lain di tinong Asam, ni tinong Meghalaya. Kataga akai pun arjar arkarwi, kaba pensiongnya, daw koda sama. Kalau nggak bakla, hadu kata-kata. Lara pipisi di kanal di sektor. Bakladon tiba portion, ban yalam baka HYC kaya politics habidai bat uput usang. Ya kau mapi yang kipai ba, le politics kita misakmat. Banjara yang kari berkacau dulu nilai politik tidak bersong hakam raja bergurkam tanah sosial media nilai politik kami melalui bantuan syarikat kajian nilai politik kita bersong haji office haji kamera bedon AC kata-kata ke jumat kapal gua beliau nabi kipaita nama ba biru Kidon ya ka benta ka bagrao ban keren halor
kami kemat kebukong santam namar ba kami kamdei tang kemat kabasyum tang damangi ke HYC Henry kami kakta bat kayu dan kasni ke jonga jongti hakiskan kibaladat ladon di parti di political party kibagi lapha syabasat kasni arajar arpulai pergelek go NPP banget syabasat kasni kira pergelek di paralog peradok bersam ka NDA government haka history jong kejela kajuni kandai ka government kabaniyo iya ka record baladi batlalam yaki kendo im pek balik menekan kunta ngakuwa baginya sujulang haka ni kapor kihana kasih kiput saudang jongka ke district council nado kisnyam kat kendai spa santuar niyo iyo jela kapapura house nem kat kendai spa niyo puar syuabi niyo iyo jela ke district council kalapret ye kidak kishen bampani bakat jela kajongi kasang nangmo bat kakut nangmo seusi bagat kat kendai niyo puar kayalam ya kat kendai santuar mapi paralok baneng ya kami bagi aku pa syong mapi ngan peniat mengayah kayi kat benang kami bagi aku pa yang ino akan sistem dedogi bagi dalam ya kayi nama pemidai kejat kembali tapa burung ya kihong syua ya kita lahir asan kita peni yang ni ya ukulai pada kasni kat kendai yang puar kat jala kat jali ngakeren ya kena ke MDA government kadire percaya lo persa ya ka MDA ngar ka MOU dai dah tahu saya sisi yang ngapen scam bantu yo saya sisi song ba ikan kopi yang ngasih dong pari lapan kikira bakine ikan awak kibadan hapok ke kabinet jong ke MDA kim semlawan tongin perlu lada kimwan ini no lada kimwan ni pacaran lada kimwan temut ki lada mai to menda pinai bantet bakini kibri kemudian hapok ke MDA kiaran tongin yang perlu jadi hati bagi laran nah kata saksinya kau penting mau lebih Ondi tanggung kimran mendang ajar kan yong lala pikir mau ke HYC ke lakot yang ke open debate bak kewe ke government di kepot kemudian ke lakot hapok kasih nasyal berbohol tim sembilan bajayu ada kerja lasar rapuh susar jong EEP lesilap nong ajar kerja tim sembilan so kunjo tolongin pelanggan sesinya kecing advance bawa bye-bye latata HUR hajar arpulai yakini dibentuk Dito Alliance MDA bentuk Dito Alliance dandai parari balainya lomkum ni natrai pidep Ketan gedang, damai. Ramdan gedau, ngana dong ngamulai neslong, nganampoy hangin. Nasrosi, bagani kesenang jirang, patar kema, kamsum dan kemiran kepa. Damai. Dan kemiran kepa mapi, rana bilang kemiran kepa, dan kami ke HYC, bagan perlong jirang ini. Kami bat pak MLMDC film kemau ini argot MLMDC kita representative kijong pi kirangi ngilanyo kugi kemi pa namar ka gimbon kemi pa ngilawan bampang gajilang hagani kasyong gojong pi kumang si kadaya tay kabang ko balong ipi
habangian lum kumne mene rangwan nasional lengba kahimanong klau makan mau yau terusing sim utira sim haga ka por kan prospa senam tam ngam kan mau exact yau senam ubat kira ulah pelang ya ka jingal baba harga baki para trainer senjar kisim nama balai lai dombor Rasencar Dombor layu hak ya hong brio jong man brio jong ki para do persam tinggi hak tu kupuan ba habalai sang darbar kritip jaru na pelong kaji kon lengba to wakasti uklam karte persa ya kisipai pareng lengba tak isin ya company bala lam khmat da u David Scott demai manta kajan brio jongi hanya buat ham riboy, hanya hak buat riboy. Nilai persa ya ka MDA kabalalam kemat da UCS. Menca yalam da DS David Scott. Menta yalam da CS. Ini apa ni kon persa? Itu CS. Konrad Sangma. Yang ni apa ni kon persa? Baka tiga kon jongi. Ngaban pentingna. Ba uday ban dosnan kata kau bor ka ikhtiar ka boleh dombor ya kari panjang berdiri biar beda MDA kau biang mentuk dito alliance beriyo utang kiparari bayi kibaran hagani katong katan kini itu hakapor mengiwan respect sisin kiong ba ki beriau kebaran puasam ki samsyet ki dutia dam da ki bnai habalat dan kata-kata ya slogan pendek buat pendek sam Henry ki jongi kim pos niu ru yakta nomor balai nomor baki sungtho balada pentip kin saya mi saya sulak berap lakat Rame kisami syasulak ban persya ya ukme bat ukpa jongpi syuan nengkong nanti konstitusi. Kaipat kabapulong ya me, bamen top, bamen jerar, bamen yaman bakla, yang dipata ng song-song dan kadala banang, baka jiya penbet put, la penbet kakun kikay put, lani kakay put yang sema arja kanwe, dihalor katakan orang, bangila aino ya kajemrigao. Ihai no yang lengkung siapa asam mereka jingko hangi ke keransyai baka sektor 6 kabaha buku bakapara baru kisnong kinhap hapo Meghalaya apakah sorkar hausnya marja kanway kapha ya tinigikot kapha umak ringkat di map ringkat di electoral rule ringkat di kot kisah lalu kisnong di baladam bantun sisya baki ni kisnong kihap hapo Meghalaya tu bandi kijaka jong ke hima kasi siapa asam memot penyalam bakra ya no enang bentok fareng wat yalam bakra wat syukur wat tok ya bahasa dundre neutrap tang namar kita gismongot kide ki handicap kombong barok kamot babarok hatsanlak kidong song nane wei po wei khat ya bahasa dundre ulong handicap lang kombolong mati gismongot kata ketika message ke Basyai Cokon rat sangma balik akan hon ke jonggu Nikwa ruban keren ke Basyai Cokon rat sangma bana kapur sa kapur wong Bo masyo ban pendet Ya uput O masyo ban ya pendet ya kamu yu Kabaladat ban ya tok Kumulang dos ketri na bajirang mana Ka constitution na karin dia Tan hadu mentam sien Kani ayu yang satu kakot laipit bantar bantuan na kawe lana medan taman kata kani kajing kali kabang ikwa ban kali yokon rasang ma kakot kabang meyasain tang mame berhimanta biswa syarma kan nasyam ya karay jom kihima kasih kan nasyam ya karay jom kidresa council kan nasyam ya karay jom ki regional committee
Lasnaya ki regional committee, banaya ki report, lani ki kaipot, ki banpun di kana, bakal lo telegislong, na kini ki badan na kini kada put, kinhap sa Assam, bat kinhap sa Meghalaya, di kumasosiga lang. Baka regional committee ng Karibuhay, ya kabalasan, daw ba Preston, uwanali, daw hinang li, uminesta, baka ng tay, pinara patarkma, ladan mga level, surok ay Aisan Hajar. Dami mahing pulat, wakit yung motion, hapsil, yung high level, kajala kadunong digispakrun, sisnem, naudawyang nadubakang, banti dawyang, nagi high level, dawyat bed, man kamiat, man gasni, man jingkang eki namar balay, hapsil ako pisa, baki high level di pernyak yang kesurok. Kadai, ka history, kajala kajongi, baka ni nasorkar kamanta, kadani ki high level, kabamagalan, bahagia arfulay, Tala kini diberi diwan yang hakabor, yok bang ihap ban kang tala, ya kayin rasam, bat ita yang sejar dongin mam fikna, kini diberi lada kinot ban tu, lada kinot ban bat, wat ya kapen kana, ya kayin rasam dongin jingdon dengan dongin kikuloi banwan bandung bat bantu ban sim, ya ban perkat, ya kata kajing sisa, ban keren, daga basyai, yok konrak sangma, bat ita sorkar. Bani kaseng lo janggu, mekloi, ban pelong, ya kasyong, ya kajala kajongi, na kajala kabatip, kung kawai ni kajala, ibapaw nam, apo katan sa Taylamingi, kung kata ke Educational Center for Education, kami kata kajaka, kababaro, kinong-syong-syong ki kanapuli, napo ki state dan kijala jambatan sa Taylamingi ki Wanban Puli, ki college, ki university, ki Badan Nasional, ki masausi kalong, bahkan ni ka sorkar. Lapan kala apa dia ka, kung kata kajaka ya khalai, lana kajala, jong kajaka ya khalai. Pakabakam sausi kalong, baibak Preston tesong, uway, na kinoilam, ubangi, kakading sisang ipet, kumururong ba, Upan yalam, nadat beri yo kajongi, dengan basausi kalong, awak iba Preston ro, Indonesia ya kabor, ban keren, ban penpal kini kijingja, kumakalong, hakini kisni beradab, nakaliang jong kaseng, nilalet bani kendu yai, banong, basa laneba Preston, katukaray jong kasorkar, ban sna, laneban pelong ya kejala kajongi, kum kata kajaka ya khalai. Ni persya ya ka, bak Preston wang akhmat jongi bayam, kamdan kung karakaray. Nengyong em, dang menen, ilang yok jingtep, bak fifyong dan, mereka sorkar kalade bantong yung Sherman yung commission, bantong yung member yung commission, hangta isang Bagi Homru ya kata ka dispute area committee agabay bat kaborar asam. Bagi legiat di tinang kitam, jong kane kani bhai hibro kubay hamanla kita ki konferensi ki bayagan haka border dispute. Hadin bagi ada jit menarek bagi kendo yo chief minister bat ya iba Preston tensong. Ubakri ya kani committee ke state naga bata bagi pembaik vote pembaik sam. Bat nilai keren haka tai ko committee bat uba Preston nilaong ba ladalong kundo selama pinsang bagi pembaik vote. Nagalang kami kani bhai committee kepada nagamta kabotar district niladon lagi dong committee min salong ni ikut kisah nagi kisien kihima kisadar bathamdam nagi tuki rangbasong di badan aku kaput terang bangla dan pendek ini putusam bahari nentang nilai kan jar bahwa bangilong bani ban purung ui dari bhai bahwa undang lang hakite regional committee jong kati kabotar district bapak sedang masuk kan purung kan balada ngidong entah balada first phase 4 sim keren hadin lagi sekretariat kang hadin arsi hangni hajirang iba sas khanes sokan komo emane ilanek sap haki sim haki hima bat ilanek kan sim ya kikot isla bat lakon pai satay sepok state hakata regional committee sanu kita itu kikot isla kapat hinara kapalagan kejing sisa na kapital kuat islam dan kasarkan Meghalaya
bak agasam habak hima kaladek ai say people toya toya mini say pinta lagi tu request kisah kita maniki hima nang ni na kem na kawestan ri bhai ni ladek ai takti bidang fi bak kem khachu ini wen ada pun report angtai apa kalapra Pemerang mana di bawah kanimba, samra kanimba, akpor bagi kita nanti yang ini kita penting tu, ya kali bayar baru kita penting, ya kau standar bayar baru kita penting tu, nak kau tahu benda penting, ya tu kusam, angkai apa kapra, aduh bah, wajib kita menteri kau kemana uspong bakren, wajah kini umat peace, bagi imsa, umat bantren, andai sadau kemana itu kejiran. Kata kali kecil kali, nak yang kini kongkirang basang yang berwestern di bawah. Kalau tak, uang ini, apa jadi penbaik put?